ati bati icyubahiro no kwishyira ukizana bya Ukraine ntibijya bipfa. Ni indirimbo yubahiriza igihugu cya Ukraine, kwigenga kuzuye kwa Repubulika ya Ukraine kwagezweho neza mu mpera z'ikinyejana cya 20 nyuma y'igihe kirekire yikuye ibihugu byiganjemo Pologne, Lithuania, Uburusiya hamwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti. Hari ku itariki ya 21 Mutarama 1990 abanya-Ukraine barenga 300,000 bateguye igiriri cy'abantu mu kugaragaza ubwigenge bwacyo bava Kiev no mu murwa mukuru wacyo bagera hitwa Lviv. Hari mu rwego rwo kwibuka ubwo mu mwaka w'1919 habaye ukwishyira hamwe kwa leta ebyiri zari zihari, iyitwaga Ukrainian People's Republic hamwe na West Ukrainian National Republic, maze ziba leta imwe. Abaturage bishoye mu mihanda minini n'imito bakora ishene bafatanya amaboko bashyigikira ubwo bumwe. Igihugu cya Ukraine gihana imbibi n'igihugu cya Belarus mu majyaruguru, Uburusiya mu burasirazuba, inyanja ya Azov n'inyanja yirabura mu majyepfo, Moldavia na Romania mu majyepfo y'uburengerazuba, ndetse na Hungariya, Slovakia na Pologne mu burengerazuba bwacyo. Mu majyepfo y'uburasirazuba Ukraine yatandukanijwe n'Uburusiya n'inzira ya Kerch ifite ibirometero 19 bw'uburebure ihuza inyanja Azov n'inyanja yirabura. Ubushyamirane bwateje intambara tumaze iminsi twumva rero si ubwa none, kuko hashize imyaka isaga 30 Uburusiya na Ukraine birebana y'ingwe kuva mu mwaka w'1991 ubwo Ukraine yiyomoraga kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti, ariko byahinduye isura mu mwaka wa 2014 ubwo Uburusiya bwiyomekagaho intara ya Crimea yahoze ari ya Ukraine. Hashize icyumweru Uburusiya butangije intambara muri Ukraine, intambara ikomeje no gufata indi ntera hagati y'ibihugu byombi mu gihe habura icyemera gucisha make. N'ubushyamirane bwinjiyemo n'ibindi bihugu by'Iburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi muri rusange, buri kimwe nicyo gishyigikiye. Kuva intambara yatangira ku wa 4 w'icyumweru gishize, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR igaragaza ko nibura buri munsi abasaga 100,000 bambuka bajya gushaka ubuhungiro mu bindi bihugu. Abasaga 1,000,000 bakaba bamaze guhunga iyo ntambara. Mu gihe ibintu byarushaho kugira udubi, aya makimbirane ntahoshe bishobora kugira ingaruka ku iterambere ry'ubukungu rya buri wese ku isi, haba mu bihugu byegereye Ukraine, Uburusiya ndetse n'ibyakure. Ukraine iri mu bihugu byiza cyane binyampeke birimo ingano, ifite kandi amabuye y'agaciro, ibikomoka kuri peteroli n'ibindi. Mu gihe amakimbirane rero yabakomeje kubona ibyo bicuruzwa byagorana bikongera n'ibiciro, ni ukuvuga ko inganda zikora imigati n'ibindi bikenera amafarini, bibuza ingano n'ibindi binyampeke biva muri Ukraine bishobora kwisanga byabuza ahandi bibikura cyangwa se bikabivanayo bihenze, byagera no ku isoko bigahenda. Intandaro navuga ko n'abantu bikanze maze bakazamura ibiciro by'ibicuruzwa ku buso bw'ibirometero kare 603 na metero 548, ndetse n'abaturage barenga miliyoni 44 n'ibihumbi 13. Perezida wa Ukraine yitwa Volodymyr Zelensky, naho umurwa mukuru w'iki gihugu kinini nyuma y'Uburusiya kuri uyu mugabane w'Uburayi witwa Kiev. Ngendi berwa gakuba Prudence, iyi ni Isango Star.